Poštovani gledalci, dobar dan. Ja sam Nino Rašić, vi gledate 11. emisiju Blisko sa i današnjeg gosta svako vrlo dobro zna. Darko Ivanović, popularni skočko, voditelj emisije Robin Hood. Nekada je bio mladi lud, pošto sada da ga polako stižu godine, a neka mu se djeca obraćaju i sa gospodine, naravno, pošto zna da se skocka lepo, a uveče se provodi uz pesmu Verovala slepo, znači Dragana Mirković i to. Evo, promijenili smo najavu spontano, nikako smotano i Darko. Sve u redu, sve ovo zadnje, znači nju ne mogu očima vidjeti. Tačno, dobrodošao u Blisko sa, Darko. Hvala. Izuzetno mi je čast, zadovoljstvo, zaista jedinstvena emisija. Tek vidim sad da bi se popravilo raspoloženje. Bio sam lošeg raspoloženja, ali sad sam došao. Ali to se menja. Znači, sviđa ti se odmah emisija, a u tom džipu je manualna transmisija. Jeste. Da li ti pomaže neko da šaltuješ ponekad, kad si umoran? Vozi neko drugi, ako ćeš tako. Voze me često, kroz život su me vozili. I onda sam navikao da me neko i vozi. Da li imaš tatuažu na nozi, pod pitanje? Ne, ali planiram da uradim. Čak si i prorok. Planiram da uradim i planiram još gomilu tetovaža, ali polako, vremenom. Neće se vidjeti u suštini. Gomila tetovaža, da li, da kažem, ima sa tim i veze kilaža, pošto ne bi svako da se Ili ne koristim, ne nosim, ali kad znaš da si u problemu, kad imaš 3 telefona, sad ti trebaju. Jedan od njih je popularni iPhone. Od 2 su iPhone-a i jedan od njih je, da. Znači, jedan i drugi su iPhone, teški ovisnik. Kameraman Saša, u redu je to on? Morali smo to. Ovisnik sam u Apple. Dakle, ali krao je za dobrobit svih nas u suštini. Krao je ideje od drugih ljudi, a na iPhone-u možda imaš i neke grudi. Čisto kao neku sliku, ovako background. Pa, ponekad, ali... Ponekad, da. To je nešto što ima ipak veze sa sportom. Osim Steve Jobsa, koji, da kažem, ima u tvojoj glavi ulogu heroja, tu je, a u srcu je prisutna plavobijela boja. Mi smo je zvali masovna grobnica. Da. Kad su igrali Acone Edović, kad je branio Krstajić na golu tada. Kako je to hrabra generacija bila, i Džogo, i čitava kompanija, znači i Viktor Trenevski, i znači oni su baš imali srca. I ono sa biljegom onim crvenim na lice, isto onaj duge kosice, što je u Zetu bio nešto... Maraš. Maraš. Ali problem u tome je što su oni bili baš, kad sam bio mlađi, moji heroji su se baš srčano borili na terenu. Danas sve ove generacije, zadnjih možda 10 godina su čisto... Bore se manje jer gledaju suknje tanje, da? Može i tako, uži i tako, to je to. Konstatovali smo da je ljubav ogromna prema bojama svog kluba, a koliko je puta bila varijanta neka gruba, s obzirom da kažem, to je neki ultra stil bio prisutan ponekad, naravno opravdano, sa razlogom, jednostavno tako se živjelo. Da li imaš neki ožiljak možda iz svega toga? Sad ne skidam majice. Ne moraš skidati. Imam ih dosta. Imam, pogotovo kako bi se ošišao na vrlo kratko. Ne bi bilo za kameru slatko. Ne, zaista. Imam i totalno, ili najgore moje izdanje s ovim džinđuvama i čudima. Ne, nego to je tvoje najprirodnije izdanje. Ali dobro, žene koja je od mene 38 godina starija, teško to možda budim građansku svijest. Ja to obično volim tako da kažem. A moj jedina je velika, možda najveća ljubav je film i jedva čekam da počnem da radim na filmovima, ali to je vrlo skupa stvar, tako da polako. Upravo tako, nadam se da ću imati neku rolu. Ako budeš zvao glumicu polugolu. Znao sam da će ta rima tako da se završi, znao sam. Eto vidiš, i osjećaj intuicije. Voliš ovako neka lagana predjela? Da, bruskete ja obožavam. Sad sam iza prvi put vidio ovdje, ali Bogu mi će biti čest dosta. Upravo tako. Treba reći da si uključen... Ispravio si to mi milo. Da si uključen... U ugostiteljstvu, da, znam što ćeš da me pitaš. U jedan lokal i možda ćeš i tamo čuti neki moj vokal. Ja se nadam da ćeš biti moj gost. Od septembra. I da nećeš ući u muzički post, jel? I nisi bio prost, to je. Dobro, ugostiteljstvo je meni donijelo dosta pozitivne, ali i negativne stvari zbog toga što sam
se isprosipao u par navrata, ali na greškama se uči, to me je život naučio u suštini. Ja sam stalno svojim greškama učio. A što se tiče pozitivnih stvari, tu je bio airbag nekoliko pari. Naravno, kao gošći uveče. Eto tako. Evo da me čuje Đojko, da. Evo, to je trebalo da bude moje sljedeće pitanje. Đojko, da li si u ozbiljnoj vezi? Da, jesam. Ja sam uvijek bio ozbiljno. Jesi ti u redu, bubresi, pazili te malo. Uvijek sam bio u nekim ozbiljnim dugim vezama i nakon nekog bolje da mi počnemo da jedemo ovo. Nakon relativnog posta ja sam ušao sad u dugu vezu koja traje. Dugu vezu, da li će se završiti možda brakom? Moguće. S obzirom da se često završava polumrakom, tako da... Ali dobro, to su prirodne stvari. Mislim da ovoga puta to je... Pozdrav. Ne bi da prejudiciram ništa, ali mislim da... Je li Bog dao? Dogovor postoji, da. Samo naprijed, ovako, reci mi, koliko izdvajaš vremena? 33 godine imam, mislim da je vrijeme. To je vrijeme pravo. Samo bitno da se hraniš zdravo. Evo, da. Zna li samo da kuva, draga? Ne. Što ćete po tom pitanju? Promijenit će se kad prebacim preko kućnog praga, može tako? Opa, naravno da može. Ostavit ćeš mi dvije neke karte u sred lože, kad bude neki derbi. Molim te, koliko vremena izdvajaš za Robina Hooda i... 7 dana nedelje. I kako podnosiš tih 300 čuda? Inače ne boli, vjeruj mi da više boli da se provuše nego... I kakav ti osjećaj tako? Ljubiš se svojom dragom, to stoji? Da. I kako ona reaguje? Potpuno normalno. To čak ima i neki dodatni motiv. Ljepše je možda. To je to. Imamo hranu, a ovo pritom nije le kiš, mugo, hajde, iš. Moram to da kažem. Ti si sad počasti malo dokle te ja pitam. Kaže ovako, Alicia Keys ili Mariah Carey, američka pita ili movie scary, samo ne vas udaviš. Da se ne smiješ. Samo polako. Na odgovor tvoj čekam i Steven Gerrard ili Beckham, to ćeš. Alicia Keys zato što svira klavir, zato što je genijalka. Jest. Ona je genijalka, ona je sa 14 godina u Carnegie Hallu svirala. Čuveni. Tako da, kom inače Mali Božović iz Crne Gore također nastupao. Da. Mali Božović, sin kompozitora Božović. Definitivno Mariah Carey je sjajna pjevačica, ima najveći, koliko se ja sjećam, raspon glas, ima 8 oktava čak. To je nevjerojatno. Ali pri Alicia Keys smiješno zbog toga što je ona autorka svoje muzike, Alicia Keys, i što je ono bilo Scary Movie ili American Pie. Da. I'm glad you're not acting shy. Može i to na engleskom su počeli rim. Nijedan i drugi zato što, jako je dosta konzervativan taj žanr, da ga treba čovjek respektovati. Ne volim takve komedije, ja volim Monty Pythonovce u suštini, pa i filmova. Molim tako interesovat će ljude, generalno, jesi li ti romantičan? Ne može toliko da provali? Da, apsolutno, znaju sve moje bivše djevojke, baš znaju da sam romantičan. Ja sam čuda radio. Moj... Tvoj repertoar je vrlo širok. Znači, sad kad bi se sjećao takvih stvari, neću zbog... Sadašnja draga ti sad sigurno kaže, Darko, ti si moje oko jer si uvijek znao široko. I u letu i u buketu. I kaže sad ovako, Giselle Bündchen ili Adriana Lima, restoran ili kafana puna dima? Restoran i Lima zato što je crnka. Jel? Jer ja polovuše baš ono. Ja ne mogu da vjerujem još da Giselle Bündchen je jedina manekenka koja je u eurima milijardu eura zaradila od manekenstva. Meni ta žena, je zgodna, nemam pojma, ali nije, brate, imam je u Podgoricu 10 djevojaka da prihodi. Kako to izgleda na plaži, kako to... Ne pušim, nikad u životu nisam pušio. Ne volim pušače. Baš ne volim. Ja nikad nisam imao djevojku koja puši. Nikad. Jel? Nikad. Samo da pitam sljedeće pitanje. I to je čak jedan od uslova, jer ne volim. Da. Baš ne volim. Ja čak ni kafu nikad popijem. Znači nema puške. Ne. Dobro. Bolje kruške. Will Smith ili Brad Pitt i Tenerife ili ostrvo Krit? Tenerife, zato što je Španija egzotičnija, jest da su braće Grci i sve ostalo. Mislim, zavisi. Braće Grci trenutno u Frci. Da. Možda i Krit, zbog istorije, zbog svega što je tamo postalo u suštini.
A što bi jaše, Will Smith ili Brad Pitt? Da, Tjerano dobro svirati klavir. da. Eto, što se tiče mog glasa, uvijek možda računaš na neku baladu ako ti zatreba. Vidi, ti si tu, da. Kako Ališa Keys, ništa. Da. Kako Ališa Keys, naš dragi Darko će se pripremiti za svoj griz, znači stiže njegovo omiljeno jelo. Dobar. Da. Upravo je bio Zonjo. Znači, dobar. Eto vidiš, ovako Darko. Inače, to je jedan od tvojih velikih fanova, sam da znaš. Da. Eto tako, to mi je on sam upravo tako. Lakše te ljudi identifikuju. Jer nema nešto puno Daraka Ivanovića, jel? Daraka, Baraka Obama. Ali jedan jedini iskočak. Jedan jedini i momak koji je oma fini. Drago mi je što je bio u mojoj blizini. Evo ovako što bi poručio mojim gledalcima.